tanabai harmwezi ya rendeli ya nizo harmu mkabala unu. Mkonti wa hazi wakaudhukuru mrumiwe za hula za uruhu sesiu haikae njema wendelea hunmoroni. Harmwe taarifa habari hema katianu ngasiwa dzima na ambasador Ahmad Hamadi ni mahadisi ngajowa shiha juma mkataba watu mhono usiku wa jana baina waziri waheze habari zobonze na mshirikiano Suef Mohamed Elamin ni waziri waheze habari zobonze Mfaransa. Bwana ambasador marhaba menji wakubali jeri hadisi wa dzima siku wa leo. Marhaba. Kabla sunjia harmwe mahadisi ngandelea une taarifa habari zile razishashi numbalo wa heshindo shabahara le juzo la heze maduhuli nezeswana za shikomori emhuwa hedawla azali asumani hazuru o wana maluka mbali ikaondo wana zijana wahanti zebidho za hao na yinu marayane ranzi le jumba la biashara luzi na swana wandaliao barnamaji jamada yinu baada raisi uzuru zebidho azinu hatoshie wanojuzi jome ulo no wana wa Komori na yengu taraji serikali ya hae isaidie azma jamanda zinu faida ya utajiri sayansi na rishilie ya mhuwa hedawla. Komori ngwa ujuzi. Upande huo sonsi pia ngasima zabana rutoshidara huza ujuzi huo na huza ndukase siri amini yajala kamrata hebo nze mria hule hunu ditena rikiwandu wafanya publicity ya mezi luzinu kajitawa abondo kayari ruhusu wa uli facilite besahili shandwa jaringe bana atamaude kamgwa benjer kena la bel Komori waduru haenda hoza bonze she kamra jaru mazes tanzini pia mnungu Shanghai Shanghai ne savoir faire le no Komori nabo owenji tukayandu wafanya lekoli shamnezi mwa bejeni ngabona wafanya lekoli wafanyishwa kenti wa tunge wa fikiri ndongo nko hali sala vimo saidilwa ngaro mbamgo serikalishi de sadeze ngo hizo akayo namna joshinda jani hazi zinji za hema shababi wakenti wafanya hazi wa jirenge dhamana harmazi hazao akaye mrufanyo hazi ekaga jahulu akanawula jojo kabala hafanya na yarda fanya ngeo mingon mwenu akaya kamro jirenge dhamana ndukawo mrutidaji la umuranzi rejala muwasa ya ngeno ngonko halisalis lazima ngoje tanvu batushi deresaidie kama mahala ribira wartungo uona kaya la capacité ya Komoro hushinda ya kreye sawa no lobonzi abangaba avenir njonjema shabani na baba hayin do kabahar lawe har maulam na kichicho hatoi ushiderje kabanga sana dunia nzima heli walwando jehuza zinduhunu ambatsa mblazo bala kangarfayo zinduhunu zema shanga bandu walohula jahuza hunu tamba shambesenge usise pri anwajo hula ino akikwa huluila akamkomori jo kawla mbaye no kana hula baranzwa komodo mtatu mshangaye mtsimshadane ujangalia ijo karahis akaenda dikatina mbaye wange na hujumba na dojo kanga marmanti bako ye nafasi keti njema watu serikali shidersaidie bala wafanyuza ziuni ili washinde wani nomba konkurrensi wakena devenir jo kanjeme kama Zihazi zinjia harmu mkade wa heshindo shinu zidungu hendelea. Bavuni memaboneso mikonti ya hazi itilanziani no wenye waandalie barnamaji inu ili hunishe maranyia mada zinjia harmu mva wafanya tumo. Na renshotasi habaru wa binti mhajuna Salim Ali Ratiraka. Homu na saba wahi machezo boneso ya hezi hazi zifanyiwa ono wa Komori watayarishiwa mikonti ya ufanya majadiliano uhusu inamna ya ubuwa mashirika ili unika thamani maadini ya vanonsi juu. Mwengoni mweze mada za taula de siasa ya toifa uhusu onvaunu ama litanabahiuka uwalozi no walimaji kwa jarenga funvu. No waudu waka ubiji wakae haku ili jujua ya encourager ze hazi wandu wati wadekuraje sha omwe wafanye hazi ijoka njema. Ula wanane siasa itilonziani ni madhamana wa daula nduka vanu no mahazi wizili na 20 na fukare mafunvu 25 harumajana ya hezeluzi hunu Komor zidorumia imaduhuli ya shahula ya vanunsi juu ama uhanzaze hazi za mashirika ya uzidumu ngio muhimu hobarikisha ledima a industrialisation ngabo secteur primaire de walimaji wado wakandani wakalazima wakebano wakalazima wa serikali wapange politique ya hao ili washinde wa produise nafasi ili ezi industrie washinde wazi transforme tena emarenya washinde wazi hunde inusi mara ya handani batayarishiwa o majadiliano hamanda yanu nezenatija za kaulindwa rahaka zijaparihana
wakati uja wa ukurubia wakazi ili waeleza zifaida zijo uparihana ikawandu wabarikisha maadini ya vanunsi juu. Zihazi za miringizo mwengoni mwezi jo ubasau wa yankiba. Afrika de secteurs ya hezi hazi za zambao. Uyo marshenku amonao ezi importations fanisho Dubai na Inde e kartushine embabi yorangu. Rishindi rirambo kaya d'ici 5 ans 80% ya hezi produits ze meubles zija zirumia zilahuna mwafrika deja ngadushinda risaidie non seulement des secteurs ya ema menuisier chatena des formations diminuer chômage donc afrika yo des secteurs ilo muhimu amwensi atu rishindi rideveloper. Ngabo mishinzi ya sharia yendesao onva wa hombu wa mashirika. Ngabo zi textes zionesao kaya serikali wanzao wa industrialiser nsi, c'est-à-dire ka wasaidie wanzao wafanyize transformation shekarangalia realite semaine mfumura kanuri hundu arrêté onesao kaya leo kangaranzori beheze produisa tubonze lazima libe tax. Donc aboyo karsoelewa serikali la wiyo ngasina mezimira ritoa politique industrielle hensi leo jawa waimeni arrêté yo donc nganza ba cohérence cha sûreté cohérence yonga joka yaka rikansi ema operateur ne serikali haukweliri hadisi bazima harmai zindo mbali na mbali za homji waezi haziza swana zafanyiwa harmansi zindwaji gizo juzoni nizo zibali ya shampa ya uka zifanyiwa hunu Komoro. Namna jeze hazizaho wa Komori zijo ukana thamani hawa katikao kabati hanzima ya uzia o wakazao ye shampa sha Komoro harma hazi zafanyiwa bunze. Madasa ya taarifa habari ya waziri ya dhaminishi wa libundo la hensi haudunganano wa karibu naye ya mfumne inu ajitekeleza harumale jera la mitamihuli ili urambushiwa ni namna zehaza humtiole pare langu haya waswili galawa ni namna zendele yao. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Kababo wa Kadhir, Samira Abdulwahid haruma Mele Zaid. Ziara zinu zika muhimu usoni mwe waziri ya dhaminishiwa ile bundo ya yeuona edaraja zihazi za hepare yangu hagalawa huenda hahaya iliyo ikashwabaha ya yeuona ananema dhamana wa he wilaya ya Misamihuli hazungulia pare ya nkuu numero 1 nane secondaire ya upande wa juu ikawa ngarumba Mwenyezi Mungu na harni katoma ikawa tama hizo hazirenge ni raisi kama kwa benjenge juu fanywa bai. Wazir hende na ushukuri ya namna zihazi ziendeleao. Namna zihazi ifanishi hao, garijili wao, okaya societe ya kishini inu, waonesao taalamu hao, idi maudu rikena pare njema, ijo jibwe mahutajio, yahe akiba ya hatu, harimwe bafu. Armai ziara zinu, ye waziri haonesa uka, ye barnamaji inu, Giyo mengoni mwezi faliki za Twansiani ne madhamana wa hensi hausahilisha umzungulio wa himaranya. Hamandi kawaida ya hene mfumtano le baraza la mawaziri lendele mfumtano yuno sonu uongozi wa raisi wa jamhuri Azali Asumani. Nukta zinji zialikiana na maendeleo ya hensi zikamtolaani mwengoni mwizo lile suala la homo enjene maji na numbulwa nile jumba la biashara luzi na swana wa heshindo shabali ya zemaduhuli neze swana za Shikomori ikao zitungwa ni wana wa Shikomori. Ya mkalimani wa serikali waziri wa habari za ndani Mohamed Daudu kufanya mjimliso. Daraja he waziri adhaminishiwa ni habari za humu nchini Lima bwana Mustadran Abdu hailishali bara mazir ezi hazika odo zafanyia nani proje ya husu namna ya uyeneza maji harumwa ensi hulawana nezitabu ziremao ensi harumwa mva wa maji shahaswa na utianziane proje kao ihimiliwa ne kungoma la dunia liambao fond vert ikawa ngalisaidia uzensi hawana neze tabu za maji shahaswa namna ikawa leo usaidia ensi hodiho de namna ulangao menye hao hautuongeza hizo ze barnamaji hinu shindo injenziani harumwa obahanu ikao ngabo hutajifu wa he maji haswa darumwa ensi kamili haswa darumwa le swala mwali na niliswala nzwani hodiho emirwa maji yende no uzimia hatu abonge proje hinu ikawa waziri wahe ele dima ele shale bara mazir de bara mazir wa wafiki fikra inu shawatsa waja wakaya
zengo zinu zinjenziane haraka ili haudunza na eze fikra zinu na eze hazikao kazifanywa ne wizara hulawana ne uwoni wa nyumeno rais wa daula ya tsahao si zitabu ikao gaziremao maraia zilawe haswa de tabu za usomaji holio yosari hondru jawabu la homwenje abonge projeni beze jenziane ili yoshinda isaidie zitabu ulawana ne tabu ya maji kaonge ilio harmwenzi. Bwana Mustadar Abdu aeleshade bara mazid ele katiba la utsaha urasimisha obahanu ikawo ye wizara yahe ganzao hensi baina aina central ya panga jua ya panga mwenje hajua ikawa ngojo jana kiasi ya 10 megawati ya kuongeza NCR tudungane na uno nikao waelehwa hulawana ni namna ya uhifadhi ulanga ondoaru mwenje ujoka rahisi shawa jau jo stehi namna ya uhifadhi ulanga aina zinobo energy renewable abonge omwenje wajua uno ikao waziri wahe omwenje halishale bana wazee fikra yenu ya ukaya ya jia sahe ondoa rasimishe obahanika santalinu ngojo kaziwa ngele baraza mazir liwafike fikra shawa jao lifereshe ya waziri holiho ulinzano hazizahe sawa no woni ka reswe daula hata ukaya harmwensi ya ukabanda sari muruditabu la omwenje wahe the group sha woni wahdo kaya nsi shinde inji harmazin energy renewable ani wondo mwenje wa jua mwenje wa maji na aina ya mwenje wa utsoenda ha group abonge le bara mazir liwafike fikra shawaja ulitsungu wa elejera la washili harumwa baina homji wa hasenje wenda shomoni ili central inuje kaziwa ijenezeo mwenje harumwa eshesiwa kamil uka unu mwenje kao gojoka sibahi ujeda hajua shango joka na kapasite njaka inu baina ya 10 megawati kaonga jofanywa aruma ele Geraldine. Daraja ya waziri wa Hankiba. Waziri wa Hankiba bwana Bitarmidi alishale za mazir ye zihazi ikao do zafanyisha holawana ne mkutano wane wa heye wandu wa hazi za swana wafanyao ndo wapangao watungao zana na zindu ha ulawana ne madini ya hensi hatu aina ino fari ambao mad in komori kao ibulu aranzilo siku wa juzi abonge le waziri wa he Ankiba haile shale bazana waziri namna kao zeno gozindo afanyishia ni ze faida kao hensi do wahundrao ulawana no saidi ya utamaduni no hazazi wa kinafsia aruma hensi abonge le bana waziri shukuri ya hazinu shali tsawa jaukaya namna kaleo wanugu wasaidi yao maendeleo hensi shaya maendeleo ya entrepreneuria haswa aruma sector privé ishinde hunanende fuvula stahiki hafshinda lidunge uoni wanyumeni kawa rais wa daula haye ataha aruma NC hatu. Kandi leo ni taarifa habari haunjia harmumva wahesuiha emadhamana wapasi waonele suala la humrumiwe za hula za uruhu suesuiha ikejadidi hamshirikiano ne UNICEF kungumanyo la hejumi ya madawla alishuliha nao ne mwana wajimi za mkonti wa hazi hun moroni mfumtanu inu wakaunyamilia le suala lenu inu tartibu ya utaha wajadidishe maarifa ya huwarumishi wa humvaunu. Ahmed Abdallah Husena Ibrahim Kababo wakahadhir. Umsomo wansi huntarunu ngo jadidishao maarifa ya ho warumishi 26 harumwamva wahe ze teknoloji za nyumeni za matangazo harumweswiha hususan de shahula shaho wanawatiti inu namna ya wakurubisha na zefami ili watekeleze lefunvu la hao ko mtaalimisho hunu unua madhamana wa hizi habari hizo harumwezi si wazanzuani za mwali ngazija na hunu niveau centrali de walio harmwe formation yin zinga zinjao harmwa wamva wahe numerique au kanga mjuao zenongo pia haba ngazendao harmwa ze telefone portable ze iPad zinomamlao ze tableti ngisa hiyo romeze ordinateur za fixe sha ngabo ndogozi njira zimuri zifanye wakati wa haraka mathalani si usienda renga ritundo wana walona watona pour nécessaire walo harmo malnutrition kwa tulando kwa tunda shaula shalazimu wale wao wana wao ngo wao hauziro halisi alafu harmo mabavu ngasina projet razitia bana ngasina takriban mahmili ya ufanya depistage za huwa na wao ili warengo en charge na UNICEF nasi haunika
inu des aliments nutritionnels zao warengeze poa wahuwe heli ya lazimu. Msumunu dimavuna ya lawana na mkunsi uendelea mwezi 26 ya Oktober. Haudunga ya mautajio ya hii serikali ikao iwashiha juu ya hizi teknoloji za nyumeni za matangazo na mawasiliano ili ubasawa umva wa hisuha ususwani lishahula shahimwa na mtiti. Amande namna haraka dimura mjuzane makati ya nungarinja wa harumima hadisi baina hatu na ambasadeur Amada. Bwana ambasadeur hasuala la mwando osikuwa jana watu wa mhono mkataba baini waziri wa hezi habari zobonze na mshirikiano Swift Mohamed Elamin ni waziri wa hezi habari zobonze Mfaransa. Ele katiba linu ngilo na tafsiri ndi? Ele katiba linu ngilo na fasiri muhimu harumu mdungano hatuna Faransa. Haukaya li toa shahiza shakaba inayikomori na Faransa likurubisha le katiba linu zinsizo mbili wanjia harma mahadisi kao kejalazimu ikeya katiha mahadisi kao ngeladhimu yaendelee au kana sine Faransa ngasina miva minji ya mahadisi na mshirikiano na ndongozi nji kao ngeladhimu rizifanya bazima. Yeba katiba linu hava hangalibu wao mlango waheze visa hamande namna zakaya? Le katiba linu ngilo na umshinzi wa halo ngalibu wao lirudili rajise umva wa humshirikiano. Masuala ya humshirikiano nga nje zao, mivange nje zao, halafu mahadisi ngasi hao ya zizime nonondo. Abongeza heze visa, yomingoni mweza kazati ya umani na mvurano, na balbala, harma Faransa na Komor, ranziye mwezi 20 mweja ya huu mwezi wa Mars takriban ngasi na mizi mfukare na wanasiku, Komor ihara ya ukaya wandu wa Komoro walio Maore kwa na ujua wadumbizio wajibanu hauka lesi wala Maore losi wala Komoro. Baho wa Faransa mwezi 29 ya mwezi wa Mars uhonda mwezi wa mwezi 4 wa mwezi wame wazia baukaya abunge ekande namna yumfanya helinu na nasibatu karna ubuli ya visa ya Mkomoro yende Faransa wandu wavura na ranzi yabo ikawla dhimu wakati wandu hadisi wakati wandu warejei harma mwishiliano abongele katiba linu likahuja lihunde jawabu harma masuala yao shalika ujatsena lirudi lipange namna ya nyumeni ya udunga na hatuna Faransa lirudi lipange namna ya nyumeni harma le suala la Maore numlivo so ilibake tartibu ya ujo wasuli harma hizo ikao de faida za Komoro. Harmoi mahadisi ngabo bandu za wandu unisawukaya kejala dhimu Maore inji harmoi mahadisi. Bwana ambasadeur ngoelezo namna jesu alama ndalini. Vanu ngelazimu wandu wa ile ukalini suala litu jangu. Haukaya rikana ardu ya hatu Faransa warwaria mikataba ya Kilemengo wakati raka hunda uhuru warenge Maore wende zao. Raisi Azali hazamba ando harmoi mandai handani haya harmoi ujimlifu wa diplomasi no uvosole suala zinu hamba ukaya emasiwa ya Komoro kartina umani wa Komoro wanzuani no wa Komoro wa Mali no wa Komoro wa ngazija kwatsu mana no wa Komoro wa Maore abunge karna ujua rengo wa Maore kwa maadui wa hatu dasina suala na sini Mfaransa ngeladhimule suala hilo lihunde jawabu ekanda bo yakaharmu mahadisiano wa Maore ngeladhimu wanjie ritsidi waze ukaya wakati hemanda handani Raisi Azali ikai halalishiha ihakikishiha wandoka kufanya mbadiliano utamaduni wakaula kipuhula zejahunu wa Maore wakahuja haukaya hafalsafa na mwishiliano wakaya kena ukiri wandu wazalo badia muhashiwi na majeneshendana mangufukare na nsanu ikao wandu wao kwa jaka yabo wakati lebalinu la kaujiri wandu wakausampanyiwa karna ujuweke kari wakurubia kwa kurubia ili waelewa zisabuzi ze population za hentinu wajulana ili yajokana nafasi wandu wajo mweshi bazima shekar jariba kihunu ramba wa Maore kartu watsaha wa Maore watsinjie buhari ritike na sinao yaburiti ya upando abunge ikahaki harma hena mahadisi yafanywa ni Faransa ya husu mshirikiano hatu na Faransa madhamana wa Maore wa Buhari baishi mshirikiano wa Faransa ni daula ya Komoro aba hahena mna ilio itoka uladhimu wazijue haukaya ezahunu zoza hao ezaiho zoza hatu abonge karna ujora mengar ko hunu Maore tinje Buhari hususan eka wala madhamana ika wavotiwa
waluma dhamana ho wa maure haba haula wanane sharia shaho wa Faransa geladhimu wajue namna mahadisiano yaliyo namna rendao dorjo hunda faida ri hadisi bazima banundu kado hadisine namru wa kangabo mani mtu hadisine mru manonaye kangabo mvurano mtu hadisine wa vurana naye na sine Faransa gasina le suala la maure linu ngari vuranao maore ya Komoro werengo ifanya shizungu shangasi na masuala menji ya hatu ni wazungu ikaonge la dhimuri ya hundie jawabu abunge karnajo ubihanya ritso kangasi wamani hena wakati shangala dhimuri juwe umani unu ekifalsafa ekimushiliano ekinsi ekifahari maore ya hatu masuala mando aji gachoshi darunde jawabu yafanya. Hakalma la mwiso bwana ambassadeur waswahindini ndo John Niko wa Komor uhusu le suala lihusiana na one Komor ne Faransa hususan borlio haruma umvawam banu gasina wa Komor wengi wanishu Faransa wa Komor wao ngabo walona nationalite ya Faransa uranya wa Kifaransa shangona na uranya wa Komor haukaze nyiranya zo mbili zikubaliwa ngabo walo yiho walona stishhada ya ujonwe shi Faransa wanrongo wenji ngona famizi njibano abunge karna job jibali ya hunu na sine Faransa serikali hena serikali yonzi kena job jibali ne Faransa hamabala ya Faransa ilanti bai hena khatwa irengo bana ne nangayo ipulwao yahusu maore yahusu na sina Faransa ngela mbudo shilo wananyasi wao namna waishiwiho wasijenda watabishiwa namna ruloba na sina ze famiza hao haukakabati fami bana wajuhi mili ya serikali ekawajo kaya varengo hatua banu yatsongesa uondo lo Faransa watabishi wao abunge linusu alaika olo ziro shangela dhimu maarifa na tartibu haukaya msafara mle otswandi sanga yonzima mdukaja paro hadarini haupuanga yonzima abunge le swala lino kanga litegemelwa ngela dhimu rambuke serikali wanzao namna ikao le suala la maore lirejei shanamna ikao na sine Faransa juri hadisi harumwe mivaikao dhukuru halmale katibalinu ngabo msomo ngabo utamaduni ngabo msomo hazi za ho shababi ngabo mshirikiano pande wa suha izo pia zambwa banu Faransa ne Komor leo ngwendo wa kensi harumwa kiritasi li katibali josinyi wala saya ili wapange namna ya udungana na namna ya ushirikiana ili ha faida ya Faransa ne Komor abanga mwono kale katibalinu likana hakili sinyewa walifanya wafanya ndonga mumfereshe waziri wa hatu weza habari za bonze au kafanya hazi pandombo na serikali ukaya enzi aladhimu idungwa nda yinu eka ngartsumamba ukanarinikiwa yosabu uzinge ladhimu maurere je shangabo zinga yoza upua karnatsu johamba ukaya naritsovuriza pia rimane karna jomana na Faransa shangar jushidana harma masuala kaundo ya lo muhimu ya lo haki hatu. Bwana ambassadeur ngojueleza namna aje uhusu yasubira yaonesi wano wa Komor asiba ubundele suala la maware banu le suala la maware linu suala zero haukaya ngavo mifano harma zedaula ishinu ngona ardhu za hauza kazarengwa mahadisi endelea inutsi suala la serikali nzima inusu ala la hensi neze serikali zijoka budunga banuze visa zitoolwa zizilwa ngasena mizimfukare alhamdulillah wa Komoro kwa jamana kwa jashindana kwa jatia fijo kwa jafanya maandamano bahata rais hakanza yaonesi ukayange bazima no wa Komoro harmu sikitifunu hajizi ya misafara kahwenda kajako bila Faransa wala Marekani juzi harmu Nations Unies yo karmu mujamato ifale bunjilio e delegation Komoro bila Faransa leo wende wabiri Togo na mahala hundu ajinwe liwende juzi president hala Armeni harmu bunjilio la he francophonie wasana wabire mahala hundu aji hajuniki wa visa shamba kansi na joni kwa visa mimi no wa Komoro haraziziwa abunge le suala linu maudu ngujoro hawenda Faransa sha le suala tsali li hundu jawabu ze visa ngazijotolwa hamande heli za kautolwa hana mnaika wambo seye ngejoka na msahilisho mbabi bangabo ngabo kalima banu lamba ukaya ye Faransa ne Komoro ngeladhimu waone namna ya taratibu ya nyumeni ya usahilisha umzungulio wa wanadamu baina ya hezensi ya Faransa na Komoro hapo ngabo iyonge unisao hama ngabajoka uja namna nyindwaji ya usahilisha ze visa zinu yoyo wambondami ha tafsiri ya hele katiba namna lanziwa au kalanziwa hama kalima ya kidiplomasi shamrungu no kaya zenrungu gazi ndao kiwastwa mahadisi ndao kiwastwa wanzo ya remengu jojua ya reme sha
ekandu mwendao mandari harumwa josho mndu katsoenda haya kansi hala wandoenda wapiha walekeza warengeza hatangesha ulashivu wa kansi sonti pia rjuanza le swala lirije wandu wanzao rikutuwe na sine Faransa rimane na sine Faransa hawa jo hamba ukayale katibalini linu katibala ndrabo la unesa ke serikali wa reje dingoni wapua mwaha kaja kaula dhumwa kubali wao kwati harumwa ze sabuzi za hema hadisi kwati harumwa ze sabuzi za he umreje wa hema ore kwati harumwa ze sabuzi ya siasa kwati harumwa sabuzi za diplomasi yaki diplomasi hena mbabianjo kodoni mrufu nyankode hena ngayo wapu wa mruhima haitundu hardi hapu ya saya shamdu katora mbio haukaya harumwa diplomasi ole tsovura ola havuru ola halejeza iluwa hunde tartibu ya ukaya zenogozinu ziwasuliwa hano aponge mahadisi ya kidiplomasi de namna hiyo likatibalinu lika muhimu haukamvurano hatuna Faransa kaja kabla dhimuende hule hauke Faransa ndo alona garanti ya hema pesa ya hatu Faransa ndo alona garanti ya ndongozi njiza huso nsinu ya Faransa yonde ntsikaweni ya rohaba nungu tsenda yiho ngasina lugari rongo wabazima ngasina wananyasi wenji walo yiho aponge zeturufu izo zontipia gela dhimuzi hafadhiwa ritsende rijede sakapa rijozi ngamanyi habanga bonsi wakawaroha harumwe mapesa ya Kifaransa numwiso wa hao mhogo waraliku umeuka familioni nundu mhogo ulauo mruba la valizi haujuni ala mapesa hendo shindoni haukaya ilamba mapesa unjo poshoni kena unjia hena mne mapesa ya sampanyi harade hamatiti aponge yanu masuala ya honde sansi ena mruwe katojua yanu masuala ya diplomasi uwenji kwa tuirambua aponge ena mruwe kanatojua ya jisekulie yambe vanu mkataba unu na utundwa wangaliwa miezi mgwajailiye wajoka hutianzia no utenziani bamfikiri mimi binafsi ekamru hasomweza nzi habanu ngiona faida nyingi haukaibua miva ya nyumeni ya ujo uhadisi na sine Faransa muhimu do aminifu wa heko morno Faransa ya ukasiwa ndo ujo kansire hadisi hena zijo hujari zambe haukeka karja hadisi kana hada bahana kabla sulahana wasua hindini dojo nikema raia uhusu za nyambo za zila yawa bahenu uhusu eza ukweli eza benuha harmomva wa ezevizi banua komoru ngo hashiri ngwele wao shainu nsikao sihanza hari sihanza botsi hena mndu hanza ikudume yadoiha aponge showa komor ekangwangalio ze taratibu za hao uhenda wasukumlo hata kwa japaro juhawa wana uhenda watilwa hile nombilo ndabo hata ritsiliwa zezora mbilo amjokangu na bonda abo shamtungo sharti mane umru mtukufu hensinde hamba wa komoro ndo na hikma ngwafanyo tofauti baina heze serikali baina hema dhamana engondo ndanza wesheze hari nezenyabwe jokar wasulihule zarabu abunge ezambwa onezi jokofanyiwa amfikirika wa komoro ngeladhimu harma masuala hamanda yanu waishilie izo serikali ambao haukaya nsu amin ukaya mndu hamara isi azali ikao hakaban hasulihishen sinu wakati yamana hatsawane ne mamilitera wende wazie wanzuwani wakabanu watsiulo wakati wandu wakaudumbiziwa wakanza dumizo ndanzuwani na masuala menji ya hundi ya jawabu kajajo henda yafanye ezi ya mahamfukari yenza henda baki mahakume yardi ya rejei ya jarengezi ike katsufikire za hensi katsufikiri za hundi science usoni katsufikiri mtsanganyo wa hensi katsufikiri ukayensi inu ngiona mpezo wa matso la dhimu yende abonge